Synjuk Kynthei Katholik Umsohlait Parish kala pynlong ya seminar ka Mother's Day halor kamat ule isynei pateng la pateng ya kito kiba tieng Burom ya u. Lukas peningkong dekat pesan pau. Ya kani ka seminar la sdang naduh ka saitjain balawan iashim bynta de ki hapoh tylli ki Balang shnong bat kumba saus pa atam ki longkmie ki hapoh Umsohlait Parish balayo ya kecingkran kerpang na Reverend Father Hieronymus Lingkoi bolong uriu champang hakani ka seminar. Hapoh janmi la pynlong ya choir competition hakaba tylli ki Balang shnong kilawan iashim bynta ke Balang shnong Umsohlait kelawan ningkong ke Balang shnong mau hati kelawan baar bat lawan balai da ke Balang shnong pedeng nongrim. UMLA ke mau hati ubak Charles Marngar ula penhak perdaya kini kecingyalang haga Sngi ublay haga balayo ya kecingrai kerpang na kikin hun choir ki balajab haga kop bat la penkup Burom ru ya Reverend Father Michael Sun kumu spiritual director jong ke Synjuk Kynthei Umsohlait Parish ubolong ru parish priest jong kani ko Umsohlait Parish nalor ki hendriu jur ki bala kenjo arpasan snem haga jing kentiu kurim badi ki shijur ki bala kenjo san post nem haga jing kentiu kurim ke jongki. UMLA ula keren ula pinkan ma wakum ki longkmie ki dan kam tieng bat Burom ya ublay namar hagini ki Sngi bon sin ki laklat tieng bat Burom ya ublay hendri ki tieng tangye ki ki bagi kendu man laga Sngi haga jing im. Ule isynei pateng itu kibating Burom. Ya kibating Burom. Ule isynei itu ya kibating Burom. Ini apa isynei kibating tieng juga. Penting. Kibating tieng. Kamu ni kok. Kibatungan iting yo diam no. Itu kita setting. Nanda malaka prapsensen. Tieng yo ya. Ilang bilangin iwasak dulu kaya. Ilang kita setting berkat ikan waves.